umthetho kwamanxeba nami ngihlungu njalomfana mhlambe emncane kangaka baningi abantu abayingculaza lapha eMaskandi ongabe mhlawumbe ngihambe ebona ngathi kungozohamba umuntu omnene ngalolu hlobo ke ibhlungu leyo nto leyo ibhlungu akufunda ukunqamanga mangifika la mina kwelasemsinga ngibona ke abantu kanjena ngibona ukuthi ngempela lo mfana akasekho ngempela lo mfana yazi into bengiqala ngayo empilweni yami ukuthi ngizokuthi umuntu akasekho bese ngithatha ucingo lokho ngilifaka kuye ngifuna ukuconfirm umuntu akasekho shemaringa ka5 engabanjwa la ngibona khona ukuthi umfoka Dlamini akasekho sicebi inkosi yamaqokama ukhezo sebekezile ibe buhlungu kakhulu kuleyo nto kumina futhi angasoza ngayikhohlwa empilweni yami isimo esibuhlungu kangaka esehlele indima kaMaskandi indima yamabhinqa indima yesizwe samaZulu kwazokwenyakaza ngisho-ke isigodlo ngonyama yathi macingwane lezinyembezi ezingithelayo kangaka ngisesihlalweni ezazi ngase ngiyibikele ingonyama ukuthi usicebi umfoka Dlamini akasekho emhlabeni kungelinye lamasiko abephambili kakhulu kodwa awubengimuze lo mfana abakhodi bemdala ngisho nakomalume kweleseswazini bebemdala lo mfana awumacingwane ngibabazele ngakukhomba njengomungameli wamabhinqa hambani nongibabazele ney'nduna zonke obaba uNyandeni obaba umhlongo uRoyal Chancellor inkosi uMelusi Zondi konke safika lapha sizobabaza umhlola owenzekile emaqhunwini kanye na kwaDlamini sakubabaza kwababazeka kodwa-ke namanje angifunqamanga asikahili sathumele namanje. Iziphi izinto ongathi ziyosala njengesikhumbuzo akade emuhle kakhulu kuzona umfoka Dlamini? Inombolo 1 inhlonipho nokwazisa abanye wabo uma ungabazi abanye wenu ngeke ukhulu angikhulumi ngezinja mina khuluma ngabanye wabo khuluma ngezinja khuluma ngabanye wabo khuluma ngabahlanga khuluma ngabanye wabo abanye wabo kwezomculo abanye wabo kwezomndeni leyo nto leyo ngiyibone njengento eyilegacy yakhe uSicelo phinde futhi ukuzibe bona besenza intenhle bese ithemba kodwa umuntu engambonga kakhulu mina ekuthuthukiseni ithalente lalomfana babili engizobancoma ngokungahloniphi oqala uThuthani Mfokandlovu okumalume wami okuyena wapheka iphova likadikadika estudio lalithembele kuyena aphekwa lokho phinde kuzoba uJava ufika enyonyoba kuMaskandi engajahe isibuko efika enyonyoba emculweni wesintu ngoba naye nejendera yakhe engaziyo ukuthi yini kwazi welanye umfowabo uBig Zulu nabo uma ngibuza uBig Zulu ubonga uthini akusonithatha imiyalezo akuyona i-Afropop akuwona uMaskandi kodwa ukhona endleleni ukuzethemba and bakholelwa ekuculeni bukhoma uJava have taught uSiceli ukucula bukhoma have taught umzukulu ukucula bukhoma and they become the genius of the industry and ingakho bebeze bobe ne-confidence yokuthi benze ama-one-man shows nama-tours umzukulu I admire him ukuthi akwazi ukupostpona i-show yanamhlanje njengoba ngcwatshwa uSiceli eCape Town i-Saturday was sold out bese kusele ikusasa yabona namhlanje bekusold out kodwa wakubona cabanga inkapa sekudla kangaka ayikho i-honor and the respect engenziwa umuntu onjengomzukulu oprominent oyi-artist ongeyena nje uMaskandi that was a very powerful geniusity of him and I admire him for that. Sibona abaculi nezikhulu eziningi kakhulu zikahulumeni bezile lana bezokhalisana kanye nomndeni wase-South Africa nomndeni wakaDlamini ungathi kusho ukuthini lokubambisana esikubona kuMaskandi nase-South Africa yiyo lento yobufakazi bokuthi makuthiwa ahlangana Zulu uyahlangana Zulu ubufakazi bokuthi-ke bhinqa seniyazi ayikhale zikhale ngampela amabhinqa ayakwazi ukuhlangana the subculture brand belong to the Zulu nation and to the Nguni nation leyo nto leyo ifanele ifakazele amanye amagender ifakazele namanye ama-tribes ukuthi Zulu nation is so powerful I remember ukuthi
in a recent time kade kunamamashi eNingizimu Afrika yonke ungakaze kuze kwenzeke emlandweni kwenzeke lokho kwaba successful because bese kuthinte inhliziyo kaZulu wasuka umZulu and the entire continent and the entire world reacted and the entire country and the entire tribes reacted. So it's proven beyond reasonable doubt that the Zulu nation, the Zulu kingdom will never be defeated on the earth. Even the next generation, they must know that you are a hero. Even ngisho upheko umkakho ethi asazizwa kahle usekhulele okwazi ukuthi ukhamisela isizukulwane nesizukulwane amasalebusa lapho sesingasekhoyo sesendele kwephakade. Njengomongameli wamabhinqa sesiphetha ungathini ukududuza umphakathi waseNingizimu Afrika wonke abantu besilisa besifazane ayifusaka ngalo usikeni mina manje lokushaya wena sesizophetha ududuzwa bani-ke ubani oduduzwayo ucebi ube umuntu ocula kakhulu uthi kangiduduze bani mina-ke ulimele wena ungiduduze nini ngoba silimele sonke wena uhlokoloza mina uba ngiduduza abantu nami ngilimele uthini kimi ucebi ube umuntu onothando kakhulu usuke nomuntu wesifazane akade dlalana naye bekhulisana umkakhe namhlanje ngabe kusho ukuthini lokhu ngaye kade simazi ukuthi ngengoma zothando kakhulu kubufakazi bokuthi indoda iyakade isibhili njengamanje wakizile wakho umuzi wayisemkhulu wakwazi ukuhlonipha icheke wakwazi ukuqoqanisa izindlu nasekhaya ubebatshazwa ubuhle abenzayo aphinde futhi wabatshazwa ngento eyiningi azenzileyo semphakathini njengoba ubona ingezo nje isabalele ngalolu hlobo leyo nto leyo ngiyayijabulela kakhulu ekutheni nikwazile ukuyenza bese ngimkhalisa umkakhe ngiyamnqoma kakhulu ngoba uSiphephi betholakala esemaphutheni nje omhlaba kodwa futhi umkakhe ethulele nje ekhoneni akaze simbone ko-line echaza into eyiningi engenasidingo kodwa bekwazi ukuyihlonipha into uSicebi ekayinikeziwe nanokuthi indoda ngokuthi ikhule bese yenza amaphutha bese iyayisola ngoba iyazi ukuthi nakanjani uzobuye njengomongameli wamabhinqa sesivala besisacela ukuthi ududuze nje umuntu okhona wonke eNingizimu Afrika othe wathinteka ngalesi simo.